Reka ngusuze kandi mwifurize ibyiza ukurikiye Primo Media Rwanda ndetse na TPC Talks muri aka kanya. Nitwa Ndayisenga Clement ariko ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Ndayisenga Pierre Chanel Trésor. Na mahoro. Na mahoro. Yatondetse neza. Uvuze ningi. Ikibazo si itonde. Yego, ntabwo ari byo rero bitugenza muri rusange. Tugiye kuganira ku makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati kuko bukeye nuko bwije. Hari inkuru zigenda zizamuka mu burasirazuba bwo hagati. Mu minsi ishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mu bantu banzwe cyane na Iran ari ku rutonde, ndetse ko imufite muri target z'abantu igomba kwica. Ariko ejo bundi ari mu nama muri NATO, burya ngo byabaye ngombwa ko ajya kunyuzwa mu modoka zitwara imizigo cyangwa se zitwara imyaka kugira ngo bamuhungishe target za Iran. Ayo makuru nawe wayamenye? Ayo makuru yiriwe avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba The Telegraph, yaba New York Times, Wall Street Journal n'ibindi bitangazamakuru byinshi, na Reuters yabyanditseho igaruka kuri operation bavuga ko imeze neza nk'izo tujya tureba muri filime. Ubwo Donald Trump byari bizwi ko ubundi version ya mbere abantu batinze kukuba Donald Trump yaragiye mu nama muri Ankara muri Turkey, akaba yaragiye mu ndege nshyashya yahawe n'abanyakatar, indege yahawe nk'impano. Iyi ndege yari imaze umwaka wose ikorerwa inagurwa, ni ukuvuga ngo bayihindura kugira ngo ibi y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu uba ufite umutekano uhambaye ku isi, n'indege ibigomba gukorerwa customization, igashyirwaho bya birango bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igashyirwamo ubwirinzi, igashyirwamo ibyitwa anticipation system, biba bigomba kujua role yo kwirinda ibitero bya misile mu gihe iri mu kirere. Ariko nanone indege zose nk'uko ziba zifite ibyitwa black box, indege yigendwamo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, systeme yayo buriya iyo ari nshyashya ntabwo iba yizewe cyane nk'ishaje, kubera ko ishaje bifite experience ku buryo mu bwirinzi ibyo nabyo wabigenderaho cyane. Ko Donald Trump ntabwo yari yakabonye nirwo rugendo rwa mbere ruri officiel yarayikoresheje hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagiye babona nyuma y'inama babona arahinduye, agiye muri Air Force One isanzwe. Bibutse ko n'amabara buriya yayo aratandukanye. Isanzwe imutwara ifite amabara ari hagati ya brassiere no kujya kuba icyatsi, ubona wagira ngo ni brassiere ariko itanda kuba icyatsi. Ahandi hose akaba ari umweru nawo uvanzemo akantu kajya kumera nk'ubururu, ubona atari umweru neza. Urumva iyo niyo ndege tumenyereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Air Force One. Ni indege ya Boeing 747/8 ni isanzwe imutwara. Hanyuma iyo ngiyo nkubwiye 747/8 niyo model y'abanyakatar. Urumva. Hanyuma iyi yindi ya Air Force One isanzwe nayo ni 757 niba ntibuka neza. Ariko iyo zirebye ubona zijya gusa muri ressemblance, ariko y'abanyakatar ni advanced mu kuntu, ariko ntabwo yari advanced mu bigendanye n'ubwirinzi. So the first issue was kubera iki Perezida yahinduye indege. Yego, bakavuga bati yari afite menace y'umutekano we, kubera ko muri iyo nama niho yatutse abanya-Iran ngo ce sont des ordures, ni abantu b'imyanda cyangwa se ni ibigoryi, ni ibitabapfu. Ati rwose nta nubwo nshaka kuzongera kuvugana nabo, ariko kugeza aka kanya urabizi ko hari ibyahindutse. Ibyo turi kubabwira ni iminsi 30 ishize. Hashize iminsi 31 ni ibyahishuwe. Hashize iminsi 31 kuko iyi nama yarangiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi. Ubu ngubu turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8. Urumva ko ukwezi kurashize. Impamvu rero kugaruka kuri iyi nkuru nuko Donald Trump byakomeje kumurya mu mutwe, ariko byaje kurangira ashyize hanze uburyo byagenze kugira ngo ave kuri iki kibuga cy'indege cyo muri Ankara, urumva muri Turukiya, kubera yuko hakoreshejwe amanyanga n'amayeri ahambaye ya security services z'abanyamerika
mbere na mbere abantu bashobora kugira ngo wenda ni ibikabyo, ariko nari nzi ko muri introduction ubwira abantu ko Trump yavuye kuri iki kibuga agenda abyigana n'inyanya n'ibitunguru ndetse n'amafi. Bamutwaye mu modoka yitwara ibiryo ngo ibizanye mu ndege. Abantu mu Kigali murabizi hari utumodoka tuba dufite inyuma ubona hameze nk'aka kontineri, yego, hariho na refrigerateri. Ubundi hari imodoka ziba zifite firigo inyuma, ziba zifite ibyo bita chambre froide, nizo zitwara ibiribwa, yaba inyanya, yaba imbuto, yaba iki, ubundi bitwarwa muri izi modoka. Iyi modoka abantu nibareba ku mashusho urumva y'igihe Donald Trump yinjiraga muri White House, hari ikimodoka kigeze kuza muri hafi y'indege ya perezida, kandi ubundi ni ibintu biri unusual. Imodoka itwara ibiryo yegereye Air Force One, gukora iki? Ni ukuzana ibiryo se byo muri Air Force One. Air Force One yo iba yifitiye umushefu wayo ugenda unabatekera. Air Force One imeze nka ntuza, imeze nka hoteli igenda. Ubundi mbibutse yuko ubundi Air Force One ntabwo igendamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, igendamo n'abantu bamwegereye, yari kumwe na vice perezida. Uretse ko hari amaflight ababujijwe, ni gake uzabona vice perezida na perezida bari kugenda mu ndege imwe. Muri protokole birabujijwe urumva, ariko nka Steve Witkoff baba bari kumwe kenshi bitewe n'ibyo bagiyemo. Bari kumwe na Marco Rubio, abari kumwe n'abasekreteri be ba hafi, abari kumwe n'umuvugizi w'ibiro bya perezida, abari kumwe n'itangazamakuru naryo rigiramo icyumba cyaryo, rikagiramo na saro yaryo. Harimo abantu benshi. Iyi ndege uyitegereje neza, icyo kimodoka gifite chambre froide kiraza kigaparika. Ubu ngubu nibwo twamenya amakuru neza yuko Donald Trump yinjiye muri Air Force One nk'ikimenyetso cyo kujijisha abantu, cyane cyane ko batekerezaga ko hari ubutasi bwari bwabanje gukorwa na mbere yuko Donald Trump ajya muri iyi nama ya OTAN. Ubutasi bwa Mossad ndetse na CIA bari basangiye amakuru agaragaza bidashidikanywa ko les gardiens de la révolution bakoze inama zirenze 3 bari kwiga kuri itinerary yose Donald Trump azanyuramo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera muri Ankara. Byonyine iyo ubonye umwanzi wawe ari kwiga ahantu uzanyura, uhita umenya yuko something is off. Urumva umenye ko hari ikintu kitagenda neza, ukurikije n'umwuka uhari none. Yego, kandi nanone hari amakuru aba ba Mossad bavugaga ko batumyeho imbata y'indege y'abanyakatari. Iteye ite? Ngo bari bayizeho byatari igisirikare cy'abanya-Iran cyari kiri kwiga kuri iriya ndege y'abanyakatari. Baravuga bati abantu bafite blueprint y'iyi ndege ya Air Force One, ku indege yose buriya niyo yaba ari izi za Rwandair zitwa Airbus cyangwa se izindi dukoresha ahangaha, ayicayemo niyo byaba ari emergency, ako kanyita ihinduka bayita Air Force One, kubera ko perezida niwe utuma yitwa Air Force One. So iriya ndege ya Air Force One rero kubera ko itwara perezida, iriya bamuhayemo kado ifite agaciro ka miliyoni 400, ariko itarakorerwa innovation. Bavuga ko bayikoreye innovation nayo izamura agaciro n'ubundi yiyongereyeho agaciro ka miliyoni n'ubundi nka 400 tena yitikuba kabiri, kuko barayikorera ibintu byose, barayibihindura bagashyiramo systeme nshya, icyo badahindura amamoteri n'ibiki byose, ariko nabyo barabicekinga kugira ngo barebe ko biri genuine, bigomba gutwara nyine umukuru w'igihugu cya mbere gikomeye ku isi. So iyo ndege kuyibona nabanzi bari kuyiga akantu ko kandi moteri igira ite, ese yatinda mu kirere bingana iki, ese yitwara ite iramutse yatatswe n'ibiki byose. Nibwo CIA yabwiye Secret Services bari abahungu bagendana na perezida, baravuga bati nyamara ibintu biri seriye, uko perezida yaje ntabwo ariko agomba gusubirayo. Ibyo yari abizi, ariko ntabwo na Trump yari azi ko bamuteguriye indi plan. We bari bamubwiye bati change the plane gusa,
ubundi zagiye ari ebyiri, iyo zigiye ari ebyiri imwe ibiri gukina role yitwa decoy. Decoy banavuga yuko buriya n'ahantu henshi perezida yagiye baba bafite undi muntu bamakiye ku buryo urebeye kure wagira ngo niwe decoy, ariko decoy mission aba ari ubwiyahuzi, kuko nyine mubizi neza ko muri ahantu hari threatened bashobora kukurasa nyine bazi ko wemeye kumwitangira, uba wemeye kumwitangira. Ibyo rero na Donald Trump ntabwo yari abizi cyane, ko byari ibintu by'ibanga byari bifitwaho amakuru n'umukuru w'umutekano, umukuru wa secret services barinda perezida muri ako kanya, urumva niwe wari ubifiteho amakuru wenyine. Arangije yinjiza Donald Trump mu ndege, akigera mu ndege bavuga ati ntiwicare. Iriya ndege rero kambanza nyibabwireho neza. Iyi ndege ya Air Force One ifite imiryango 5 itagifunguka, barifungiyemo burundu kubera ko muri customization ubundi iriya ndege yari indege isanzwe ishobora no gutwara abagenzi. Iyo bagiye kuyikoresha mu kazi ko gutwara perezida bayikorera renovation, ahariho intebe z'abagenzi bakayakuramo bagashyiramo wenda amasale ya reunion, bagashyiraho place room, bagashyiramo ibyumba n'ibiki byose. Urumva indege ndende ifite metero hafi ni metero zigera kuri 70 na zingahe z'uburebure gutya. Urumva na ahantu haba ari hanini 70, abantu barabe 70 ukuntu zingana izo metero, metero nka 70 gutya haba ari hanini bya hatari. So iyi ndege rero muri ubwo burebure bwa metero ziri hagati ya 70 na 75 haba harimo amadirishya menshi, hakaba harimo n'inzugi zimwe zigaragara n'izindi zibanga, kuko ni indege ya perezida. So rero umuntu uza muri umuryango wa mbere ukunda gukoreshwa ni umuryango wegereye cockpit. Cockpit ni iki kizuru bicaramo nyine aba pilote, urumva niyo yitwa cockpit. Umuryango wa mbere wegereye nko ku modoka twakigeranya na cabine. Ni cabine mu kizuru, urumva mu kizuru rero umuryango wa mbere wegereye ikizuru niwo Donald Trump akunda gukoresha, ni nako abaperezida benshi ni nabo bakunda gukoresha, kubera ko urasohoka uwo babarindira no kubanza kuzana ari ibi stairs cyangwa se za escalier zizanwa n'imodoka ikaziteraho, imodoka ku kibuga cy'indege igahita iteraho umuntu akurira. Iyo umuntu amaze kugenda cya kimodoka muzabirebe, izi escalier bahita bazitwara, izi modoka indege ikagenda, indege ikabona taking off. Urumva ariko iyi Air Force One ku ntiremwe munsi ya kira kiryango kinini banyuramo ni nacyo yari yinjiriyemo. Hariho akandi karyango tubari na tubiri, hari akaryango kari karebana n'uyu nguyu kareba muri cyerekezo kimwe muri uyu nguyu. Urabona indege ukuntu yari iparitse, ubwo twavuga ko yari mu rubavu rw'ibumoso niho yinjiriye. Utwo turyango rero no ku rundi ruhande turahari, hari akaryango gatoya ko kifitemo stairs zako, kugira ngo umuntu abyumve escalier zayo, kugira ngo umuntu abyumve kuri private jets nk'izitwara abakuru b'ibihugu n'abandi bantu baba gramanyari. Dufata urugero wenda nko kuzitwa Gulfstream nizo Elon Musk agendamo, Jeff Bezos na perezida w'u Rwanda mu ndege zimutwara harimo Gulfstream nk'ebyiri dayeri. Urumva zose ziba zihuriye, indege ntoya zose z'abanyacyubahiro ziba zihuriye ku kuba umuryango wazo iyo ufunguye ziba zifitemo stairs cyangwa se escalier, amadarajya cyangwa se ingazi. Urumva izo ngazi rero nizo zahise zifasha Donald Trump bamuje kwicara. Akinjira babanje gufunga neza, banza apepera abantu, bagifunga ikira kiryango kinini bahita bafungura akaryango gatoya n'escalier ntoya, amanuka agahita agwa munsi, aho munsi y'amasits. Ubwo niho haba hajya washyira nk'amabagaje n'ibiki byose, ni indege ishyira bagaje munsi y'amasits. Hanyuma bahita bafungura ako karyango, ariko kuri side yindi y'iburyo. Urumva itangazamakuru ryose ryari riri kuri uru ruhande rw'urubavu rw'ibumoso, bagira ngo umuntu aragiye, kuko umubonye yinjira no muntu uzana biragoye no gutekereza ko wajya no kugenzura ngo kamera zawe. Ni nko kwinjira mu nzu ugasohokera mu gikari.
ni nko kwinjira mu nzu mu muryango wo muri salo ugahita usohokera mu gikari. Yego. Ariko noneho kugira ngo mbumvishe, kugira ngo umuntu adatangira kubitekerezaho cyane, kiriya kiryango cy'indege ubwo umuntu yagisohokamo gute ko kiba kiri hejuru, ari nayo mpamvu bazanaho esikariye. Urudege ruba rurerure cyane, rurerure n'ipine, abantu bakeya nibo bashobora kureshya na amortiseri ya kiriya gipine. Yego. Urumva ngaho ibaze noneho aho umuryango uba uri, aba ari hejuru. Donald Trump yarasimbutse, izo ngazi byagenze bite? Nibyo ndi kukubwira ko rero urwo rugi rundi ruri ku rundi rubavu, ariko muri hasi hegereye ubutaka, ku buryo iyo hafungutse izo stairs zitazikora ku butaka. Niho rero yahise anyura. Bunyonyombe nawe ntiyarabizi, yababizi Donald Trump buriya hari ukuntu y'utuntu tutamurimo neza ishobora kuvuga, kandi ntibashakaga ko no muri White House staff ya White House yari iri muri Air Force, nta muntu n'umwe bashakaga ko atekereza ko hari ikintu kidasanzwe. Gusa bo bafunze gatoya aho abandi bari binjiye mbere, ngo Donald Trump niwe uba winjiye nyuma, ntabwo ategereza abandi bantu. Iyo perezida yinjiye bahita bafunga bakagenda. Urumva ubwo we yahise aba secret services bahise bamumanura aho ngaho, asohokera muri ako ka esikariye tayari. Iyo modoka yo turaza no nizere ko abantu bari kuyibona. Urumva iyo modoka yari iri hafi, urumva yahise yegera, bafungura bya biryango by'inyuma. Yego. Bimeze nabyo biba bifunguka, bifite ibipata binini. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira muri chambre froide, ahantu harimo frigo. Wenda bashaka kuba barabigabanyije kubera ko iyo modoka isanzwe ikora akazi ko kuzana ibiryo kuri kiriya kibuga cy'indege cyo muri Ankara. Urumva ni imodoka isanzwe, ni catering truck, ni izo bita catering truck. Nizo zigemura ibiryo nyine, byaba ibihiye, byaba ibyo biboga n'ibiki byose. Donald Trump niba yaragiye ari kutapfuna kuko bari basizemo, niba yaragiye wenda ari kurya kubiri fresh cyangwa se ku byo bari bashyizemo, ariko biranashoboka ko kubera ko bari bateguye iyo plan, birashoboka ko wenda bari bavuze bati bifrigo mu bicomore, haba ari ahantu nyine wenda perezida yagenda adafrizinga n'ibiki byose, kuko bo bari babiteguye. Ariko igihari nuko yagiye mu modoka y'ibiryo itwara ibiribwa. Bamwe bari kuvuga ngo yagiye mu bigori, ngo hejuru y'ibishogoshogo. Mbega nk'uko wakwepera muri fuso itwaye ibirayi. Ntabwo ariko bimeze, urumva. Ariko ushaka wabikora nk'ikigereranyo, kubera ko nyine iyo modoka ntabwo yaremewe gutwara perezida. Mu Burundi nabonaga bavuga ngo ni imodoka itwara ibifungurwa. Ibifungurwa, urumva. Niho rero yahise ajya yicaranamo n'abajepebe nka batatu, urumva, ntabwo bavuga umubare neza. Bahise bajya ku kindi kibuga cy'indege cyari cyegereye aho ngaho, cyari giparitseho indi ndege nayo ya Boeing. Urumva iyo ndege ya Boeing C-32A. Urumva niyo rero bagombaga guhita, niyo yahise imuhagurutsa nyuma. Ariko Steve Witkoff we ntabwo bavuga niba yaraje muri iyi ndege, muri iyi modoka y'ibiryo, cyangwa yaraje mu bundi buryo, ariko bavuga yuko iyo ndege ya Boeing C-32A yari ayirimo nawe yari ayirimo. Hanyuma abasigaye rero muri Air Force One bababwiye ngo iki? Barabwiye ati turi mu kirere, dushobora gukoresha ikirere cyegereye ikirere cy'intambara. Babizi mu burasirazuba bwo hagati, muri Turkiya n'uburasirazuba bwo hagati baraturanye. Bavuga ati rero mufunge ibirahuri byose kugira ngo ba pretending bereke na enemy ushobora kuba uri ku-observinga cyangwa se uri kureba cyane iyi ndege, abone ko niba bafunze ibirahuri byose bashobora kuba bari kubabuza kureba muvoma z'ibiri kuberamo, nko kubemeza yuko Donald Trump ariyo mpamvu Air Force One nayo yapanuye umutekano. Urumva. Hanyuma abandi bo bakigera ku kibuga cy'indege cyo mu Bwongereza, ikibuga cy'indege cyitwa Suffolk, ni cyitwa Middlehall, cyitwa Ralph Middlehall muri Suffolk mu Bwongereza. Niho iyi ndege yageze ivayo, ndetse na Air Force One nayo yaje yikurikiye. Hanyuma abantu bari kuvamo, yaba abanyamakuru, yaba ba secret services bandi bo bari babizi wenda,
ariko abandi bantu bose abastaff bo muri White House bagenana na perezida bo bahise babireyariza ko perezida burya atarari muri iyo ndege kuko protokole zituma zibaho mbere yuko perezida asohoka bahise babibona ko ntazihari. Urumva bose bariruhukije, ariko bamwe bano agatoki ku kandi bati bari badukoresheje nk'umutego ngo bari twebwe barasa ugiye kuba batabazi b'abacengeri. ujya wumva story y'ukuntu ngo na wa perezida witwaga Kinani yego nawe ko yari yateze umutego abarundi ngo indege yabo ariyo barasa hanyuma waza nyuma. Iyo story warayumvise? Narayumvise. Bavuga ko buriya perezida w'abarundi nubwo bajya bavuga ngo yateze lift ntabwo ariko bimeze. Cyprien Ntaryamira nawe yari afite indege ye, ariko ngo yari afite n'amakuru y'uko atemerewe kuba yagenda nijoro. Ibyo byo ntabwo ari byo, kuko izo ndege n'ubundi perezida Habyarimana we yashakaga no kwirarira muri Tanzania, bamubwira ko bidashoboka ngo nta protokole ngo bateganyije yo kumurindira umutekano n'ibiki. Barangije abonye nta kundi ari buze, aravuga ati reka mbwire perezida wundi ni scenario bijya gusa, kubera ko perezida n'ubu ngubu Donald Trump yakuye bamwe mu bantu begereye cyane ingoma ye abo muri administration ye nk'uwo Steve Witkoff, sinibuka n'undi muntu umwe bazanye bajya muri iyo ndege yindi, ku buryo bari kuvuga bati Air Force One niyo yaraswa wenda bagiramo ikibazo ntibabe harimo les élites bakomeye cyane. Barumva niyo mpamvu niyo ndege yo mu Burundi bakuyemo abaministiri bose, ujye uzarebe iyo bari kuvuga indege ya Habyarimana abantu bayipfiriyemo harimo abaministiri bagera kuri 3 bo mu Burundi. Na perezida wabo ni kuvuga ngo reho dignitaire bose babakuye muri iyo ndege ya perezida wabo babazana mu Habyarimana. Kurumva ntabwo ari kugenda wenyine adafite n'abantu bamuherekeje. Noneho babwiriya iya ntuza, babwira iy'abarundi ngo ize igwe i Kanombe, ngo noneho ngo baraza gukora inama na perezida w'u Burundi n'uw'u Rwanda nibagera i Kigali, noneho ngo baze kuguruka nyuma. Plan bivuga yuko mu ibanga rikomeye bari bateganyije ko izo za missile Sol Air zashoboraga guhitinga zari gukubita iy'abarundi hanyuma ya perezida Kinani ikahagwa nyuma. Ariko bavuga ko ngo y'u Burundi yanagendaga gakeya. Ibyo byose ni utudetaye, ariko ubundi byari bizwi ko yagombaga kuhagwa, ariko abapilote bagiye nabo urumva umwuka waratutumbaga, n'abapilote bazi gushaka amakuru babyigaho, babanje no kubijyaho impaka, baravuga bati umwe yaravuga ati tugwa ahangaha niyo oda boss yaduhaye. Wari uri kuri ntuza utari ko pilot, nyine pilot full, yego ahita avuga ati jewe ndakomeje muzansanga i Bujumbura. Urumva plan abayisha atyo. Boss zores widi ntago ari amakuru wapfa gukonfirma. Yego. So icyo rero tubakubwira kuri iyi operation y'umuzinga, operation ubona yuko rwose nta muntu wayirabutswe kugeza igihe Donald Trump we bwe ari we wahisemo kuyitangariza, ku breaking the silence, akavuga yuko abanya Irani ari we muntu barwaye. Wibuke yuko icyo gihe abatuka n'ubundi bari baramubwiye ko bararahiye, na nyuma yaho bararahira bari guherekeza Ali Khamenei, baravuga bati urupfu rw'umuyobozi wacu w'ikirenga ntabwo ruzigera rugenda tutaruhoreye, bitinde bitebuke tugomba kwihorera. Yego. Wakwibaza se niba Trump takora ibingibi nko mu buryo bwo kwigabaho igitero kugira ngo yerekane ko Iran ari umwanzi we n'ubundi, kugira ngo none impamvu zo gukomeza kuyirwanya. Ibi byo bigomba kuba byarabaye, kuko iyo truck se y'ibiryo yaje gukora iki kuri ntuza kuri Air Force One. Ibyarabaye, hari ibintu utapfa guhakana. Cyambere ntiyasubiye muri Leta Zunze za Amerika mu ndege yajemo, atari uko iyo ndege yananiwe kuguruka, yagiye no kunyura mu Bwongereza. Yego. Noneho ukanabaza ati ese iyo menace koko yari serious? Yari serious kuko ayo makuru bari bayamaranya gahe, babizi neza ko kuva Donald Trump azaza mu nama ya OTAN bagomba gutrackinga indege azazamo, bita kuri iyo ndege y'abanyakatari bahawe n'abanyakatari 747. Urumva
ibyo rero byose byari ibimenyetso simusiga ku buryo ntabwo bari gukora iyo risike ngo bari gukora izo operasiyo zimeze nk'izo muri filime zashoboraga no kubasebya. urumva iyo bitagenda neza hejuru y'ibintu by'ibihuha, menace ishobora kuba yari iri siriyasi. Worldwide e-shopping limited ngiyi kampani yizewe mu gutumiza no kugura ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Dukora shipping na shopping kuva mu bihugu nk'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turkiya, Ubuhinde ndetse n'ahandi. Worldwide e-shopping limited dufite umwihariko wo gukorana na online stores nka Amazon, eBay, Alibaba, Apple, Taobao ndetse n'izindi nyinshi. Umwihariko wacu kandi ni uko umukiriya yishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga igicuruzwa runaka kigura, kampani kongeraho yayo, hanyuma mu minsi iri hagati y'itandatu na 12 akaza gutwara igicuruzwa cye akabona kwishyura asigaye. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier commerciale mu nyubako Sukisa Business Center muri etage ya 3 ku muryango F5. Dukora kinyamwuga kandi turangwa n'icyizere mu byo dukora ndetse no mu bo dukorana. Ukeneye kugira ibyo dutuma cyangwa ko tugukorera shipment, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 83 70 33. Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane cyane kunyongera mirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa umwihariko ni uko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Kibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda KG 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 00 47. Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Kuba agaragaza buri gihe ko nanone ari muri target za Irani, bamwe bati Trump burya ntabwo twari tuzi ko ari n'umunyabwoba kuri ruriya rwego. Ntabwo hari ibyemezo umukuru w'igihugu, abakuru b'ibihugu bose hari ibyemezo batayifatira ku bigendanye n'umutekano. Hari aho banyura batabipanze kubera yuko abashinzwe umutekano bo babonye ko ari byo ariko bimeze bigomba kugenda gutyo, kuko niko kazi kabo. Rero Donald Trump ntabwo ibyo yakoze wenda ari ubwoba, ntabwo ari we wavuze ngo mfite ubwoba ko bari bundase ngo mumpungishe. None akazi kabo Secret Service bayabijyanye ikareba ngo menace riseriye ku ruhe rugero, tugomba gukora iyihe manevre. Kandi nkubwira ko no kumumanura bamucuncumura bamujyana muri iyo ntuza, muri iyo frigo, muri iyi modoka itwara ibiribwa, twara sosiso n'ibinyamujonjogoro ko hariya barabirya cyane. Shrinks, ibyitwa shrinks barabikunda cyane, urumva. Ntabwo ari we wari wishimiye gukora izo manevre. Reba ariko Trump n'ukuntu yiyemera kunda rikse bamujyanye ariko mu modoka, mu gitogotogo gitwara ntuza. Ahubwo se bamugara aheruka nko kwigendamo ryari kuri urwo rwego. Ntago rwose wavuga ko ari ibintu by'ibikangisho. The threat was very serious. Ibi ngibi ejo twanababwiraga ku wundi mugabo uherutse gufatwa ngo w'intasi y'abanya-Irani, uherutse gufatirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaciriwe n'urubanza mu kwezi kwa 3 bamushinja ko yazanwe ngo no kwica Donald Trump. Urumva wibuke yuko nanone Donald Trump hari umwana n'umwarimu uherutse gufatwa ngo yatatse ahantu Donald Trump yari ari gukorera ikiganiro n'abanyamakuru. Urabyibuka umwarimu bafashe bagasanga n'umwarimu wigisha siyanse cyane n'ibiki byose, bashaka ishize ngo harundi. Ibyo bya menace zo Donald Trump arabizi ko bishoboka, ariko nanone niyo version yari uvuze kubera yuko iyi ntambara yatumye popularité ya Trump igabanyuka. Muri sondage abanyamerika bamushyigikiye muri intambara ni bakeya, bageze muri 30. Biranashoboka ko aya makuru n'utwo tuntu twose nkuko Joe Kent, uramwibuka uyu mugabo wari ushinzwe ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba, yareguye. Niwe wari uri kubibashinja ari kuvuga ati muri kwegeranya utumenyetso two kugira ngo mukomeze mwerekane Irani ko ari abantu bakora ibitero by'iterabwoba. Nta bantu bibyihebe kurusha mwebwe mwagiye mukarasa ikigo cy'ishuri ry'abakobwa, kurusha mwebwe mwagiye mukica abantu mugatagiza intambara itari justifiye, kurusha mwebwe mwicishije isi yose inzara
kubera gufunga Hormuz, ati ni mwebwe muri gukora iterabwoba. ubwo rero nabyo sinzi niba biri mu murongo wa mugani wo kuvuga ko ibyo bintu byabaye kugira ngo twumve ko koko hari impamvu zifatika zatuma leta zunze ubumwe za Amerika zataka, za justify impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zataka Iran. Mbibutse ko Iran ubu ngubu yanahinduye abayobozi kuva ku munsi w'ejo bundi. Mujtaba Khamenei yashyizeho abayobozi bashyashya za nzego zose zikomeye mu gihugu, chief of staff, ariko aba gardien de la revolution we yabarekeyeho, ba Vahidi n'umwungiriza we bagumyeho. Ikindi ni uko ubu ngubu rwose ntabwo wavuga ko intambara iri hafi kurangira, ko kwiyomora kw'abantu kw'ibihugu byo muri kiriya kigobe yego nabyo birakomeje. nahoze ndeba mbona Arabia Saudite, nko muri Arabia Saudite ni hamwe mu hantu Donald Trump yashobora kumva ko hatekanye cyane, ariko niyo Arabia Saudite itangiye kudefiya, ibyo bita defiye, ni ukuvuga guhangara Israeli. Colombia urabizi ko yagize ibibazo muri hafi ya Bogota, bagira umutingito kuri magnitude ya hejuru ya 7, urabizi ko 7 n'ibice 4 ibikomeye, maze kwica abantu basaga 130. yego. Urumva, merci pour l'info, ntabwo nari nakurikiye neza imibare ukuntu imeze, ariko Colombia meanwhile yanemeje ko Israeli ifite uburenganzira bwo kokipa ahitwa Golan Heights. Golan Heights bunini ubutaka bugabanwa muri mu rugabano rwa Syria na Israeli. Urumva, yego, uru rugabano rwa Syria na Israeli rwarwaniwe kuva kera muri za 40 na kangahe, muri 47, muri 49 gutyo no muri 50 habaye intambara ikomeye cyane ku buryo rwose yamaze n'igihe kitari gitoya. Birangira abanya-Israeli bahawukipye, nyuma baza kuhava, ariko ejo bundi bongeye kuhigarurira, ndetse baravuga ngo this time ntabwo bazahava. Bashyizeyo n'ikirango cya Donald Trump, habaye icyapa gishimira Donald Trump. Urumva, ibyo rero kuba Colombia yaremeje ko ngo aho hantu koko ngo ari ubutaka buri legitime bwa Israeli, Syria yise bihakana, nubwo bwose hariyo umugabo washyizweho na leta zunze za Amerika ari Jolani. Urumva, uramuzi ko yari n'ikihebe, yigeze no kuba nimero ya mbere mu bantu bahigwa na CIA. Yego. Urumva, ari Jolani, ariko ubu ngubu sinzi niba yagarutse mu kazi ke. Urabizi ko yigeze gukorera uruzinduko aherutse gukorera uruzinduko mu Burusiya. Bari kwemeranya ko Uburusiya n'ubundi busanzwe bufite base naval ku cyambu cya Syria gikora ku nyanja. Urumva, niho bafite amato yabo y'intambara. Bari kumvikana uburyo bakomeza gukorana na leta nshyashya, mu gihe urukiko rwa hariya muri Syria, ubwo Syria umurwa mukuru ni Damascus. Urukiko rwo muri Damascus rwamaze gucira urubanza Bashar al-Assad rwo gupfa. Bamufashe bahita bamwica, ntabwo ari burundu, bahita bamwica. Nuko musiba ku ikarita, baramushinja ibyaha byo gutocaringa no gufunga. Urabizi ko ubwo bamuhirikaga basanziwe hari prison y'ibanga yafungiragamo abantu. Urumva, no kwica abanyagihugu, nyine baravuga ati ibyo byaha bikwiriye urupfu. Iyo mpamvu mbizanye nuko hari ubwumvikane butangiye kubaho hagati ya Jordani n'amahanga, tagiye kuba diplomatically open. Urumva, kuba none atagiye kwisanzura, akaba yavuga ati no, Israeli ntabwo mwemerewe kuvuga ngo Golan Heights na hanyu. Golan Heights, impamvu bahita Heights ni mu misozi, kandi hari ahantu hari strategique, hanera cyane, hanakomoka umugezi na Yorodani na Yorodani niho ikomora ntuza isoko yayo. Yego. Na ahantu rero Israeli bishaka kureklama ko ari ahayo, kandi hafatiye runini igihugu cya Syria, yaba mu buryo strategique bw'igisirikari, yaba no mu buryo bwo kuba haba exploité, ni n'ahantu nyaburanga. So baravuze bati Israeli vuga uvuye aho ngaho nubwo hari, ariko ugomba kuharekura. None Arabia Saudite nayo yiyunze mu rya Syria, ivuga iti ntabwo dushyigikiye ko Israeli yokipa Heights za Golan Heights. Urumva, byose rero iyo ubivuze uri kuvuga ngo
niba uri kurwanya inyungu za Israel ubwo birashoboka ko wagirana ibibazo na Washington. kuriya kunga ubumwe se kw'ibihugu Turukiya, Arabia Saudite na Pakistani kwihuza mu bya gisirikare, amasezerano yo gutabarana, Kuwait nabonye nayo iri mu nzira yo kwinjiramo, bagahamagara n'abandi bose bo muri wa muryango w'Abayisilamu wo mu kigo bati mwinjire muri uyu muryango wo gutabarana. Ariko babwiye Egypt itinyamo. Egypt banza yirebe gasanga uriya muri rutayirebe. Misiri hari ibintu bayihaye. Misiri ntago yavuga n'injya mu kanwa. Misiri na Maroc hari utuntu babahaye. Misiri yo ifitanye amasezerano buriya na Israeli. Buriya ngo Sinai urabizi ko ari territoire ya Misiri. Yego. Ariko buriya mu masezerano biranditse ko Misiri ni nkaho bayitiza kugira ngo komeza ugira, ariko nibibaye ngombwa waduha. Israeli yarahatsindiye. Twarakwatishije. Sinai yarahatsindiye kera. Byabaye ngombwa ko bagira n'amasezerano yitwaga niba ari Benjamin, ntabwo nibuka neza uko bari barayise, amasezerano y'amahoro yo kugira ngo Israeli ive muri Sinai. Ariko nubwo yahavuye yasize bandikiranye ko bacyafite legitimite, ndetse banahakorera ibikorwa byinshi, yaba transport. Banavuga ko hari ibintu biva mu Misiri bijya muri Israel cyangwa muri Gaza binyuze. Banashinjaga Misiri ko hari igihe yoherezaga intwaro Hamas binyuze muri utwo tuyira twibanga. N'usundi batangira kurwana Hamas n'ubundi si bari bavuye bagize guhongera mu Misiri bakaza gukongera. Ibintu babirimo biba birimo kata. Izo nzira zibanga ntagaruka Israel itazizi. Ntabwo wabonye pact ya zabigarukaho neza, ndashaka kubikoraho documentaire y'uburyo Benjamin Netanyahu yabwiraga abanyakatari ngo bamuhere Hamas miliyoni 32 za buri kwezi z'amadolari. Yego. Mbere yuko Hamas kiba cyo kuya karindwi kwakira 2023. Yego. Utekereza ariko icyo kintu kugira ngo bitoze babe igisirikare gikomeye, babe active, babe igisirikare gikomeye ku buryo byaba biri justifiable. Siniba Hamas yarabikoraga ibizi aha amafaranga ari kuva, ariko ayo mafaranga yavaga muri Israeli kuri Benjamin Netanyahu yategetse akajya muri Qatar, abanyakatari bakayaha Hamas. Uribuka ko n'ubutegetsi abategetsi bamwe ba Hamas nk'umukuru wa Hamas yabaga muri Qatar. Urumva ni naho ejo bundi Israel irasayo bavuga ko ari we bari gutagatinga. Ibyo byose bahaga babizi. Israel ngo n'umwambari wa Qatar, kandi Qatar icumbikiye abayobozi bakuru ba Hamas. Ibyo rero byose harimo agahezo. Ngayo gukorero twatangiriye mu by'indege no guhungisha President Trump, ariko ubwo nutwo nayo makuru nayo muyamaze icyo mushaka. Ngira ngo se umuntu yagushimira Trezo. Ndabashimiye nanjye. Reka dushimira abakurikira Primo Media Rwanda umunsi ku munsi, ariko nanone tutibagiwe TPC Talks. Genda rwose utuzamure hariya naho rwose ni ingenzi. Subscribe ni ingenzi kuko abantu ntabwo twagera ku 3,000, kandi urumva dusoje ukwezi twarageze muri 3 byaba ari byiza, kandi ukanareba ugashyiraho n'igitekerezo cyifuzo nyunganizi, ibintu bikarushaho kuba byiza cyane. Nitwa Ndayisenga Clement, ndagushimiye. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa.
wanasura urubuga rwa interineti wa eshatu akadomo ireme travel akadomo rawa.